Kahnyau Trap Aceh National Movement (HNM) da keju kesur kalayang menkersan ya Khasi Students Union KSU aladai banoyap nebanya snam halor kejing keno u Presiden kekenhun Coordination and Welfare Committee u Gopal D da kabakadau persya bagi day kedekot ke KSU bapeniap ya arngut u Ishan Singh baru sujit data hai chamati kabalajia haka arpnyu terik uleber. Kene kejing kersan ke HNM ya KSU kadai menta kasitrik yayong arhajar pusau hakjing kendu bat kilat patai kubur. Uba Raymond Sotun, Assistant General Secretary kaseng HNM ulong balade sisa gedekot ke KSU bapeniap iki arngut udai banse kisaki kisatar man pensisya ya kata kejing don keti gedekot ke KSU. Syusyu naikliang kaseng kan ujor ijahar persya yu Presiden ketika komiti u Gopal de HSP office. Ajal da u Gopal de umlak ban pensisya ya kejing keno katanan kulit kadai ban kem kela yu Presiden ketika kenhun bala keno klem nong rem. Kena juput justi film da yo yang disebut star kabong kedai gesek kabong kedai gesek isu kabale penyak di beliau armut di pada kedai bawah ican dinang yang gesek HM kakren da pasai ba yang kilo di besar kiba kimla berpengi yang disebut star kabian di hak ini berkenaan kita kalian narian dosen HM kamlah berdiam setia. Pasal kau ini iba ide bet kiput jong kinur kijak pendiri kibakwa tron yang kesen KSU dapat keno hamla serum cinen terdorong kita disebut setar kabian. Hari jing sisa hari di isi bila iborok warna kalian do polis department kalau omba naya penhek yau yang dijujia dan apa ucapti. Ini nak lihat tu pasal HNM lu ada jisian kuat penhek yau ini. Ndre hadir pengi ipat yang kecil thong yang kibaipat ibadai ki parasen malam nyemlam pan sudah kun tu ndre iwan ni ba pencai syaki par jong nong sus syaki par nong sus dong jong jak diri bangi dor lengkap pasal ki isu nak kata banyada yang berinju jotra. Sagoi harmi ya, lapor dengan kita persyak yo ni Gopal de, belapha yang ni siki so chief minister, kabau ni bau ulang keno ikum boladon yang tak disebut setar, ikum boladon yang tak disebut setar, kabau lapor so chief minister, ho itu nunggu beli ulang lapor yang siki so chief minister, badon kenu betak. Dia sudah kena pat kuntu ni nak yang dosen HM yang sulapan priak yang sulapan kubur bat ni isu yang hak isu yang negatif kena kabar ni bakadai kakang keputusan mongol di hari ini bakadai kejingja apa ucapti ni nak yang dosen ni syania ada polis department bakadai yang berkam kumbaki omba a criminal is always a criminal, let the law takes its own course. Hari ini berkenaan peta ni nak lihat dosen ni menang perbet ni menang perpai ni nuru dari ni persacur yang kejing kenok jom ni way upil berkenaan Gopal de nak peta bahulah kentojur maka dia berkesen KSU dia nak terkawin krek yang kena ke FIR bahu hak dan pencisya balada nak dan pencisya yang ni Gopal de polis department jom state berkelian dengan kem Bangkaan kadai berbisar kadkum kajinlah jadi saki disebut istar dibagian. Abang ni to the President General Secretary Khasi Student Union subject killing and beheading you at any time. Tingin nak puli yang ni in detail hari ini tu page yang ni betul killing and beheading you at any time. Tapi so yang hapsi mankeren ini kita ketiru killing and beheading you at any time. Ni nak kalian juga seng ibanjur ya ke police department but your government of Benglia but the government of Benglia should hunt down these people, identify them and bring these people to justice.
dei kam ka besuk man cuberngam bersih janur belum ganu kadau wan ada don kadau lu beli kaan kadon apa kadon kaan leceh kaan kam susah siliang yuno wan ada dei kiseng di bakumno wan ada dei unong ilam ubakumno ada don ganu beta dei bercuberngam bersih janur lu dalam dadon gino brem the happy day bakani ngakwa pan ong kuni para sama para persnam ni ongba wei ki mendel ki bawan hang ni hapok ri jungi ki mut ban penting ban pensmi ini kim tip bakani ga kendau ga siap kabadon kabangi song isak mata ya kani ga kendau ga siap la ai su bha do play ini bangin song bangin im bangin sak hang ni hakilong suwa himan suwa ki jungi bat kadai ga bentar ki jungi pat mata bangin dia ta ya kani kendau ga siap jungi kenang bangin lak pada ban ai hak peteng ga ban sawan ban ya ta ya kendau ga siap Wajuwan ko ki mender hang ni hapok ri jungi ban penting pensmi ban penting ko tempat ini nama ba ngin ya kun ban ya da ya ke pri u nyotrak takaan takaboy takabor wat tak senang berung salia ban ya da ya ke jak dia jungi ban ya da ya ke do siap jungi nak kata tahu ban thom ya kini di sti kum kali ban berngem ya kinong yalam jong ke ki isu kadai ban berngem ya ke jak dia jungi nah kalian juga sem H&M ke kalian tak percaya naik petrol hakading yo kaplo ke pertai baru kuwe kalian syai tak percaya ngat dunia saya sisin naik petrol hakading yo kaplo ai begini ki jinja bejah atau ki chamati on pendap daki priu jongkaan ki badai hop ban pek ya ke bahakamian ya ke im sup ke im san apa kejala kecuali om dei mencuan batai dan menura ban penhe yau ban penkelumar ban pensaprian ya ke jinjot ke jimpra apa yang kejat penriu jungi ban kuwe ban kejat nah kalian juga seng H&M nah kapor sa kapor nila jugran ni om ba seng H&M kam dei ke seng ke isi ke kuwe ban kejat penriu ni iet yang kejat penriu jolojong ni kuat berjaya yang kejap beriu jolojong ni kun percaya ke surkar ni bor yang ke surkar nak kapor sa kapor ban cina ye ki an ban cina ye ki lat ki denti ban yata yang kejap beriu om ban lek ban torsor ni ban bandeng ye ki ban kejap beriu laju om barbor ye ki wei pan ikhlajat ki badan ni want to live in the state of Meghalaya in the beriu neutral live in peace be a law abiding citizen. We will help you and we will protect you if you are a law-abiding citizen. Burong yang sentimen jo kibriu kibadon hari ke cakap mentah. Kata ya kibriu jo kibriu nyotrem ngin burong lang ini kumjo. Andre ban i yang ini kita kisien ban punjat pra ban pungguri hura ya ke imsuk ya ke imsan hari ke jela. Nak yang jo ke H&M ngim nom alat dalil. Kumbu siti kepala Pak Nanika CWC di Selapor apa uni gopal di presiden dari komiti ulapa asti caru uji versto dengan jalan itu bawang bang asti balik ba income merdor kita dikot ke isu berkawai kalau negara kasih kapan di saya kan satu jadi samu dikot ke isu ba le tak kamu tempo saya nanti isi badan berkawai kejing kini adalah kasih ini kalau mulai ba hakapur ba kejisa keniap jong lusan nakalang nagpispat manunta pa kemne kita kipreo para tu ni kupal di ula pinitura babalu kita bekerja untuk supaya produk kali Henry habak sipa kalau ba kali ni cikuto dengan kupal di kalau ba keji event keji mut banutran menurat ya kali ke jong inte kani di keruak pasal sa Barjala hamtam suni komedi suni gopal de kalau ba wat paraya je poreo warong ba hari besi baca pada besi no terap kerja poreo bati tingrai kami sekuman keji ketul yang sen kalau ba ada su jo ada susuk sa kabri no terap subhamino tapasai ngerkam badekren
dokumen kumtai dokumen ru nakalian persen akan saya ba rajai ibadat beliau rajai kumtam ingin khot yang ki isu bela persen betul galak wala dadi menayap wala dadi belum asam untuk kali beliau incloy oleh kata tarik ketini buat nakalian ko pa di percaya punya iPhone boleh percaya ba Kitkina, kita ikut dari isu kipunyak ini ki aru kibatama kipoimber pohap ini jala kecuni kata ini pisan sing baru sujud duta maka bisa kaji kepak kasih ngolong bang ini bukan di persisa kalau kini kemata pada jagi ikut sama ada beliau dalam kasih kamsalnya asapet seibrangkam